golden rule kari hai ki ba ina daga ningsing si ding arrangement gi kari to kani hai ki ba ahan bada point ni thokpa adu matung da kari maximum fix oiba adagi kari point khwaidagi yambadu keno toba lokhatpa makata abda kari possible diagram khuding mag yekpa haiba the diagram si yekpa si is the europe europe to be si khara live ma ado rule to follow to rasi ahan bada kari edu tawkadaba point ni thokadaba si point si to si point number 1 kari no hai si 7 people P, Q, R, S, T, U, and V are sitting around a circular table. Circular table amada P, Q, R, S, T, U, V, C hammeaba. Having equal distance between them. Distance chapmanana. All of them are facing inside. Moi karai wajah hammeara. The center wall agra, tadi mapan the wall agra. Han the circle lama yeo matung da kari meter thambasi kamai thamane nai ki ba mapa da opposite da ama sida ama ani sida ohum sida mari manga taru lemori du sida tapsal. The point number 1 si kari no P sits immediate right of Q. Immediate right of Q da kana phame hariba P si phame hariba. Immediate right of Q da si Q si lere magi right si rai mo ki doriba somda kada natro si sida P phame hari. Point number 2 na is kari only one person sit between P and S either from left or right. P ga S ka gi marakta mi ama layeba. P ga S ka gi marakta mi ama layeba. Ado sigi sida either from kari left or right. Sigi either from left or right hari sigi after si aina sida P ga S ka sumai thammi si sigi mutta kari yoina thamasi yai sumai am thamasi yai somda P thamaga the yes thamasi yai hari me sigi bracket da kana to raga either from left or right in hari si after mathanda U sits third to the right of S. Third to the right of S the U phameva. S lere S sigi right side third chubuda kana phameva U have natro U phameva. Sumena point to oni. Point number 4 da kari T is an immediate neighbor of U. T is an immediate neighbor of U hari si address T ga U ga thang nahi hari ba. U si T gi right da lay ribra natraga left da lay ribra koi thang deba. T gi immediate neighbor oi hai ba. Immediate neighbor oi hari si address si kari thang nahi hai ba. Mathang da kari R sits on si line na ching thelam ko da bawa ni si thang nahi hai ba gi. Mathang da kari R sits second to the left of V. Sigi R kasne kari hari ba? R sits second to the left of V. Left of V ani subada kana lay hari ba? R lay hari ba? V si se thamo. Magi left side ti somda natro. Somda ani subada ama ani subada kana lay ba? Hero kana lay mo R si lay hai ba. Hoy point ni do koi loi re. Sitting arrangement do ko tangai re. Sigi sida golden rule ki matung ina kari hai ba point khwaidagi yamba amadi kari fix oi bu han bo kada de fix oi bo oi da si kamina karam ba point si ki fix oi karam ba point fix oi da ba ro
fix oi the point si karam bano 1 ga 3 ga si fix oi deba fix oi deba 2 ga 4 ga si fix oi deba sigi si fix oi de hari bil marab jay har ki yam s ka p ga gi marabta kana lay haiba mi am lay haiba deba AC right te lay rasu yai left te lay rasu yai ba aina si sumaini di si mohta si sumaini rasu yai b or s sumai point si rasu yai sumna khaki aslam ga kenoga ki marakta ramizin ki marakta mi am lay haiba deba ramizin si right te lay ribra left te lay ribra haiba kham deba nawani ki marakta mi am khak lay haiba deba aduna sigi point si fix oi deba adai mathang gi sina kari point number 4 sina kari t ga u ga thang nei haiba deba u na right te lay ribra t na left te lay ribra ko haiba ngam deba thang di thang nei eba left right ko kham ngam deba adu sugum ba point sing si kari ko wi fix oi deba point ko weba adai ya sai gi fix oi ba tai 1 si fix oi hari bi marang kari gi q gi right side immediate right te p lay haiba deba right side the mark head thangana p lay have si fix oi ba ko we si left side the thamu ya ri p si ya bra ya deba si fix oi hai ga ne mathang da kari s ki right side home su ba kana lay hai ba u lay hai ba the s ki left home the u si la kan ba ya ri wrong ya deba aduna si fix oi na lo ba ne ba mathang da kari fix oi ba da 5 si V की left side ani shubda kana lay hai ba R lay hai ba CGC V की left side ani shubda R lay CGC fix oi de ba right side da R si tham ba ya ri wrong ya tare ba the sugum ba point sing si tari go re fix oi ba point tore loi haji khando pa hi radra fix oi ba point na karam bano fix oi de ba point na karam bano hai si hai radro loi hai radro say arrangement horasi rule ki matungina khwaidagi fix oiba point khwaidagi yamba si karam boirani sidi point manga sida point number 3 si oirani ma si fix oieba point su kya no amma point masing thibisi ka baina amma ani ahum mari mai ti ga neba dias oina marakta thama masing du su count to ga neba point mari le na hai ga neba point number 1 si point kya le na hai ga ni ani le na hai ga neba point number 5 si point kya le hai ga ni point hum le hai ga neba adu si ahan de local si sina ahan de local ke da hai dro s ki right side kya subda s si noina ne thamning go hum de thambe ya eba adu si kari inside face to we have metro inside face to libra outside face to libra hai besi ma suka ko ba ya dre AC noi se thamma suyai se thamma ga hura suyai se thamma ga hura ga suyai se thamma ga hura suyai ai si dekte thamma ga yes S ki right side kya subda ahum subda amma ani ahum subda kana u thamme ji mathang point si kamaina lokhat ka dabno haiba kanda S ka u ga ikoi thamgre na thamgriba point ani si yawba atopa da karam ba point yawu di ka taba karam yawi 4 da su yawre adagi karam da yawre atopa da 2 da su yawre ani maksi amta fix oiba point na te khoi lang thoka doris local ka doris adudi kari sai gi possible diagram khuding mak kari edo haiba yi wa du la ni kar lo khasi no 2 lo khasi ro 4 lo khasi ra no ya ro 4 lo khasi ba 4 si ko local aseba 4 sida kari hari ba t ga u ga si thang nei hai ba ne ba t si sida thamma ga su t ga u ga thang na dro thang na dabra thang nei si mota se thamma ga su t ga u ga thang na dabro thang nei adu diagram di possibility si ani thogi eba si sida diagram am ga yo
Ama, ani, ahum, mari, manga, taruk, taret. Sai S ke U ga du, adu fix thamo. Sida S thamri natro sida S thamo, U krai bai da U sida. Ahan ba diagram sida koi U gi kana krai da si T si krai ma mana thammi si left side da thamme ba. Ani suba diagram sida na U gi right side da T si thamo. Sida thamo. Sibu ni keno hairisi possible diagram kudingmak yekpa hairisi. Sida henba mogi possibility leibro ani sida henba leitre. Sigi hausik diagram ani sibu chummi yeba. Last ta achumba amka thokaneba. Mathang S ne T ne U ne yawa point si karamba yawi. Atopa karamba point yawi. Lemori sida 1 ne 2 ne 3 ne sida S ka T ga U ga si yawa karamba point yawi 2 da 2 sida so mak hairisi kari S ka P ga gi marakta kanalai hariba S ka P ga gi marakta mi amalai hariba S sida leire ahan ma diagram ni siani yeng si S sida leire P si so ta ma yari bro right side ta T le gre bi yaad reba S ka P ga gi marakta kanalai hariba Liam lay hai ne ro S ki right ta P si di thamba ya dreba maram di kari ama kala si is T le thokreba adu S ki left ta thamba ne ba P si S ka P gi marakta mi am lay re sida di possibility ama ka thoeba maram di right side ta kana le thokrap ne na T le thokrap ne ya ro ye ahan ba diagram ni loire ani su ba diagram sida su ha ka dawa sigi sida S ka P ga gi marakta mi kya le hai ba ama le hai ba adu P si se thama si yabra yai P si se thama si yabra yai sigi diagram sigi oina sigi na te ko sigi fix sigi le jagrab ni sigi diagram sigi oina diagram ani yamuk thoga ne ba ama ani ahum mari manga taruk taret sigi si han sindo S kari U T S का P की मरकता मी क्या ले आएगा अम्म ले आएगा सीधी डायग्राम सीधा S की राइट साइड पे P था मैं सोम की डायग्राम सीधा ना करी S की लेफ्ट ता P था मैं अम्म ले आएगा उसी डायग्राम ओहम मक्सी कोई चुम्मियन लोग ने बा ची पॉइंट ची लोग करे उसी करम पॉइंट लोग के नहीं कमें ना oneนั่นแหละpoint เราขึ้นไปกี่รุ่นเลยนะให้ดูกันดิ sigi SPTU สิเดสุ SPTU sigi สิเดสุยาวดรอสิเดสุ SPTU สิยาวบะเลยโมดูว่า point จริงสิดาการันยาวเลย point number 1 point number 1สินะให้ดิสินะกันดิ Q กี right side ตา P เลยให้บะ Q กี right side ตา P ไอ้น่ะสิเด Q ทำให้ขลุ่มP si magi left side ta taroi dro adi sida di Q tham ba ya bra sida Q tham ma di Q gi right side ta P tara ne ba sigi sida Q tham ni ro sigi diagram sigi oina sigi diagram sigi yeng asi sida P se lai re aina Q se tham ma di left side ta P lai re Karma. Mata kisi, sigi the clockwise and the clockwise ni yang left right and yang kani. Nang sigi the lay kalau QB sigi line sigi somon salaga. Nah, mana mon salaga. Nangi left si kira yang lay sigi ni left yang kalau. Nangi left si somda, right si na somda. Sigi si kira yang ada QB right na terong, the QB right. Sida clockwise and clockwise tu tahu left right ini yang kadawa. Yang tak kamu sih
ada sigi sida maka kari Q si satham bakana P si magi left tagadra right tagadra left taraneva ada sida Q thambe yari bro yadre P masagi hande han leram Q si satham be yadre ado atopa sida Q thamu be yabro koy yadi maga thamna na kara kara wai le haiba right side le haibneva sida su Q thamu be yabro yadre QCP ga thangana right side te lei haibneva aduna sigi diagram si kui la le lowraneva follow tawra royeva diagram ani sida amalu thokreva sigi si ko yenga royeva si hudoki bi yare si diagram si mathangi sigi sidi yenga sigi diagram sida Q si se thamba kana mai right side to P tabra tai sida Q thamme sida Q thammu bi yabra yade maram kari gino maga thamna na right side to P le P ya roy P di som de lei greba ado sigi sida Q thambe yare hojik diagram ani makhi bi chummi ye ani makhi sigi sidi koi mathangi the sigi diagram si mujha khirasu yare yenga roy ye sibu ne kari possible diagram khuding mak ye pa hai si diagram amadagi ahum suri ibratro si ye ko tanba ya de ba kan de sitting arrangement de possible to ko khuding mak si ye na hona ga ba hoji point mak ta ngai ra si point si lokat thre si point si lokat ka da ba si point si nai si kari v gi left side ani subada r lei v gi left side ani subada r lei sigi aham diagram sida hangi si karam karam bano siga neba ado v gi left side ani subada r tahan ge har ga di v si kara ro tham gadro sida v tham gadro ha sida v thamaga magi kari left side ani subada r si tar gadro neba aduna tabida sida ina v thamaga di v gi left side ani subada di kana sigi si right ni si som si right ni left side ni q lei greba sida v thamba ya greba sida v thamba si magi left side ani subada si left side na tro ama ani subada kana r si sigi diagram si kana to pre yare chumme mathang si ong yeng si sida hang si kari thangna ne ba hang si v sida v thambaka sida r thambaka left side sidi ama subada tare adopo possible hang amta leitreba aduna sigi diagram si su kari tore lorani la le lorane ba chummi si chummi lorane loire sitting arrangement sigi si gyan ta horai na hi si to si question to rasi question 15 jinai si kari no if all the persons are arranged according to the alphabetical order in anti-clockwise direction starting from point P makhagi ani si mujhad krasi yare dakar hoi dreba lang ramne na if all the persons are arranged according to the alphabetical order in anti-clockwise direction starting from P, then how many persons position will remain unchanged except P? Si question sina hai si arta si kamra question si ubra. P sidagi horaga anti-clockwise ta. Sigi P sidagi horaga anti-clockwise si P sidagi anti-clockwise ta chalu hai kara macam kani. Somda la oidro. Somda sigi sida lei si alphabetical order ro ni irak pakanda karam position di home oidro hai. Alphabetical order te irak pahai ki maram di kari P Q R S T U C alphabetical order the leitro P macam karam lai Q R S T U sumaina order the U hai neba sigi sida order the itu si except P na bracket ta P sigi home ro eba P si na tamda sida P lai re sida Q e biro sida R S T U V sigi sida karam di
alphabetical order dai da kwasida karam bo home de t ga u ga di as it is later aduduni ani answer karam ba option number c 2 adu ga c gi sing thai thro c question c ga ki oina torok paneba mathagi question am yemo how many persons sit between q and u if counted from left of q q selere u grai le u q ga u ga gi marakta mi kya phamman waiba chumna haibe ni yengwa q ga u gi marakta mi yamu phamro phamde adubu mi kya ama ni ahum mari manga phamme har si ayeba yadro somne la asu q ga u gi marakta tarakti ayeba du question na kari na hai if counted from left of q q gi left gi count to haiba q gi left si krai rom ta ni somta ga ga neba q gi left gi hora ga count to haiba neba left ti somna kan jina tro adu di q gi u gi marakta mi phami bro phamdre nan kari 1 2 3 nan si chunga do riba ado si haiba gi mohta when counted from right of q har ni mi kya phamgani when counted from is the if counted from left of q har is mohta if counted from right of q har gadi mi ama ani ahum mari manga si phamgane ba si mo khijalo